I'll tell you guys a weird decision. Tapi I could say this is weird because most of people they tend to choose the easy one, the easy way to become their life path. But for me, I prefer the complicated one because once I've done with the issue or with the problem that is complicated, the more satisfied I become. So that's inspire me and as well motivate me to do such a complicated. But yeah, in some moment or in some phase that I am become lazy, yeah, I just choose the easy one actually. So when I am in the good mood, I choose the complicated one. But yeah, if you want to like have a leisure time or free time for a while, yeah, you can do that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Almanar Podcast. Pada sore hari ini, saya kedatangan seorang narasumber. She come from Takengon. Yes. Hi Emily, Hi. how are you doing? I'm doing great. We just don't meet each other for a while, and I feel honored to be here as a guest for you. Okay, thank you for coming. Yes, you're welcome. I think it's such a long time we have not seen each other. Yes, sure. Terakhir 2023 I think Yeah. this is. Waktu apa? Tapi itu nggak perlu diingat. Apa? Panitia santri baru, ya kan? Panitia Oh. PSB, ya kan? Oh ya. Bersakit-sakit dahulu, akhirnya Ustaz sakit di kemudian, ya. Masya Allah, ya. Akhirnya alhamdulillah sembuh ya, Ustaz. Itulah. Tapi kalau kita ingat, selesai tugas kita di PSB, ya kita anggap selesai lah. Maksudnya santri udah masuk, ya kan? Iya. Selesai, Ustaz sakit, Amel lulus di kerjaan Iya, tempat kerja baru. Amel gabung di suatu proyek konstruksi yang ada di Sigli. Iya. Ya ini sebuah reni lah, reni panitia PSB 2023 ya. Baik para pendengar Almanar Podcast, Ustazah saya panggil ya. Kayaknya jangan Ustazah deh. Tetap Amel aja Ya. atau Emily gitu. Ya, boleh Ustazah, boleh Emily aja ya. Karena Emily ini juga anak murid saya ya lama lah ya kan. Ya Amel kan? Ustaz. Benar. Dari Ustaz dua jadi Ustaz, Amel. Dari Amel Ingusan kan Oh Ustaz. iya. Sampai Masuk tahun berapa Amel kemarin? Masuk tahun? di tahun 2012. Ya, itu berarti tahun kedua saya ngabdi. Jadi Ameli ini saya panggil Emily ya, namanya Amalia Suni, ya kan? Tapi saya sering panggil Emily, ya, Ustazah Emily lah. Dulu di Almanar, ya, nyantri di sini, tamat di sini, kemudian jadi ustazah dan sekarang, ya, ada suatu berita yang mengembirakan datang dari Emily. Makanya hari ini saya undang ke Almanar Podcast ini. Sebenarnya Ustaz bingung juga mau mulai dari mana Amel ya. Ya gimana Pertanyaan. Ustaz? Mungkin kita santai aja ya. Ya, relax. Maybe my question in Indonesian, you can answer in English. Oh You ya. can mix the language. Sure. Ya kan? I don't mind sir. Yes. If you speak full English, I think the editor, ya, Yeah, nanti it would be hard to them to translate to edit the subtitle ya. Yeah. So, But feel free to speak English, it's okay ya. Yes. Sesekali boleh dicampur-campur lah. Mungkin kita mulai dari background study dulu, Mel. okay. You bisa ceritalah dari sekolah dasar mungkin, ya, Ya. atau dari mana? Ya, silakan. I think I don't have to talk from my elementary school. I will Okay. talk from high school. Okay, go ahead. Okay. So everyone, hello. My name is Amalia Suni. As my teachers called me Emily, that is one of my closest friend who calls me. So I just know or notice, oh, that is my old friends. And I'm glad to hear that.
Uh, ac- I was graduated from Almanar Islamic Boarding School. I just spent my whole high school here for about 6 years, and then at the time I also study about many things, whether it's about religion, science, and other maybe extracurricular for outside class study. And um, in 2018, I just graduated from here with the highest score, and Alhamdulillah, I was grateful for that. And I was invited to be one of teacher, and then I continue being teacher here for about 4 years, 4 years until I finish my study at college. After studying in my high school, so I just continue to higher degree. That is my bachelor degree. I just took civil engineering as my major in Syahkuala University. While I was studying there, I also being a part-time, not a part-time, I think it's a full-time teacher here as a guidance in dormitory as well in classes. And then, yeah, I permitted to go out of the boarding because I plan to be higher. I plan to pursue my higher degree, so that's why it would be perfect for me if I have like similar background or aligned background with my major, that is civil engineering. I just took permission to join a project that's called dam construction project in Sigli, and I just worked there around 7 months. Yeah, 7 months, and then okay, after 7 months working there, I just got a scholarship to support me and fund me to take my master degree that is outside the country or abroad. And yeah, finally this year come, and I will go to Austin for the next month to take my master degree that is civil engineering. Yeah, the university called University of Texas Austin. Okay, your story is truly inspiring, eh? Is Yeah. Thank you. Jadi Ustaz jadi ingat dulu, I ever made a documentary film about Nah, your story of life, ya. Almanar rumah keduaku, ya Mel. I love that not being mentioned. Because she is inspiring, ya, inspires the others, ya, the others santriwati, ya, so that I have to make a film, ya. Is that so? Yes, like a I don't think documentary. that's inspiring. Yeah. Yes. Yes. Could we barter? So I take this recording, so you have to delete the other one. Upgrade. Yeah. I think we have to make to second part, remix. Ah, We no. remix after. Yes. Okay. Okay. Before we discuss about your amazing news about scholarship, Yes. maybe tadi Amel udah cerita banyak ya tentang bagaimana dulu di Almanar, Di Almanar. Jadi dulu memang tertarik bahasa Inggris, Mel. Dari kapan? Maybe I could say from I was born in this world. Oke. Karena memang dari dulu, kan dulu tinggalnya di Tangerang. Jadi orang tua tuh udah ngajarin bahasa Inggris. Jadi syarat untuk masuk ke SD di sana udah harus belajar bahasa Inggris, membaca, menulis, dan hafal kali-kali. Jadi ya, I think that's already nurtured in my little age, so that's why I just love learning English, as this is not too hard for me. Oke. Ustadz tuh kan, jadi dulu pas dengar Amel dapat beasiswa tuh kan, kayak sesuatu yang ya Ustadz ilhami lah dalam hidup. Karena
teringat dulu waktu program apa tuh Akses ya Yeah. di Education Ada USA ya. Access- Jadi alhamdulillah ada satu Access yang scholarship. walaupun yang lain sukses juga. Maksudnya ini yang memang dari dulu itu jadi apa ya? Jadi apa namanya targetnya dari Education USA itu bisa ada hasil lah. Dan alhamdulillah Amel Allah jawab, Allah ijabah itu di beberapa tahun kemudian ya Mel. Yeah, Tahun berapa ya? alhamdulillah. Saya nggak ingat lagi deh. 2000 berapa Mel? Akses itu program. Akses itu di sekitar 2016 sampai 2017. Kayaknya waktu kita SMA deh. Waktu Amel SMA, sorry. Oke, 2016, 2000 ini ya. Jadi para pendengar Almanar Podcast dulu itu ada program kerjasama ya kita dengan Akses. Kebetulan di pengurus Akses itu ada Ibu Lilis dulu. Yes, Tuh, Ibu and Lilis. I'm still contacting her right now, and Alhamdulillah. he was my supervisor to read my essay, to proofread my essay, and then sampai sekarang sih masih kontak. Bagus. Ya, Ibu Lilis kebetulan dosen Ustadz dulu tuh di bahasa Inggris, iya. termasuk suami beliau ya. Oke. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ingat dulu perjuangannya kan, kita nggak ada mobil dulu Mel, Iya, ya. benar. Nggak ada mobil operasional. Harus Jadi cari transportasi. Ya, kebetulan untuk mobil kesana. pribadi Ustaz Endri dulu ya. Tapi alhamdulillah ya hasilnya memuaskan ya. Tapi sekarang Ustaz nggak ini lagi sih udah nggak komunikasi lagi sih. Apa masih ada program tuh saya nggak tahu lagi ya. Udah lost kontak lah sama Bu Lilis. Itu dia. She is a kind person. She is a great person. So I just feel blessed to meet her in this life, as well for you too. For Mr. Fazaki. For Mr. Fazaki, Is him your teacher? Is English he? teacher? Yeah. No, No. Nak sempat ngajar dulu. he never taught me. He've never. Just 1 year gap. Oh, ya. 2007 lah, 17. Yeah, 2017, 17, 18. 18. Okay. Kau Ustaz sempat ngajar dulu? Sempat nggak? Ya sempat. Tapi bukan juga bahasa Inggris, Ustadz not juga English. ini ya. Mahfudhah deh. Apa saya ngajar dulu? Oh sempat kok grammar dulu. Oh, ya? Terus baru mahfudot. Berarti karena saya lah bahasa Inggrisnya bagus Ki. Ah, Walaupun gurunya sekarang udah grammarnya udah ya. ya. Udah lari sana sini. Karena Can Ustaz say that. ya nggak tahu ya. Setelah tamat di bahasa Inggris itu tiba-tiba ya sebenarnya nggak bisa dibuang juga. Itu kan bahasa itu skill ya. Ya. Tapi but- ketertarikan saya itu udah ke dunia ini, dunia media, Okay. jurnalistik, ya, broadcasting. But I could say that you are one of my inspiring. Okay, thank you. Inspiring people around in my life. Nggak tahu aja gitu. Walaupun sering di Yeah. ejek-ejek gitu ya. Jadi cara Ustadz ngajar tuh kayak sekalian ngejek tapi bukan untuk menjelekkan gitu. Yeah. Untuk kita membangkitkan kembali nih Yeah. semangat belajar kita. Betul. In the first of my college, I don't know how to utilize PowerPoint actually. Yeah, because I don't have any laptop before. So when I'm just trying any task in my desk, and then he was coming that say, "Hah, bodoh banget sih nggak bisa pakai PowerPoint gini." What? Oke, itu namanya PowerPoint. PowerPoint. Jadi fontnya itu harus besar gitu. Oh, oke. Even he was talking like that, I just Yeah. come up with the reading again, how to use it, and how to operate PowerPoint well. Apa namanya? Kata-katanya menusuk ya. Iya, kata-katanya Sangat, menusuk. Karena berbeda ya dari Yeah. teacher yang lainnya. Kadang kan mereka menasehati, tapi kalau beliau ini Yeah. menasehatinya tapi dengan gaya lain. Iya, gitu. betul. Banyak sih orang salah paham sama Ustaz sebenarnya. Yeah, and that makes other hate you, isn't it? Iya. Saya menyadari apa cara didik saya agak kasar sih kadang-kadang. Oke. Tuh lihat tuh anak murid tuh si operatornya itu ya. Oh ya. Kadang-kadang ya karena nggak bisa cara lembut men ya karakter ya. Yeah, but for later ahead, you have to filter to Bukan, whom apa? you talk with. Kalau sekarang apa soft spoken ya. Ya. Oh, Bisa ya. nggak? Sekarang pada menjunjung tinggi soft spoken sih, Iya. Ustaz. Kalau saya bukan soft spoken sih. Oke. Ya.
Tapi sekarang udah mulai belajar sih soft spoken sejak berkeluarga ya. Yeah, that's Tapi a must. bukan kasar kali juga ya. Ya. Apalagi kalau Ustaz ngomong bahasa Aceh, dia dulu pernah di ini sama Ustaz Ikram dulu ya. Ya, kalau ada tamu Ustaz jangan ngomong bahasa Aceh ya. Karena kan bahasa Aceh Selatan kan agak Kasar. kasar. Sebenarnya enggak, ya kalau dengar sama orang kasar, kalau sama sendiri kan Oke. ya biasa aja sebenarnya. Kemudian kemana lagi nih Mel kita? Suka bahasa Inggris dari kecil, kemudian ya basicnya sudah ada ya. Dulu bagian bahasa juga ya Mel? Pesantren ya? Ya, jadi alhamdulillah juga dulu berkesempatan jadi bagian bahasa, walaupun it's not a leader but representative of a leader. I was being active in speaking both Arabic and English. So it's a really a treasure time for me, or a goal time for me, that to practicing my skill. Yeah. Ustaz mau highlight ini Mel. Di podcast ini kan Ustaz selalu menyelipkan nilai-nilai pendidikan pesantren. Walaupun Ustaz tahu ada, tapi Ustaz mau Amel retail kembali nilai pendidikan apa yang Amel terima selama di pesantren, dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan Amel selama di luar pesantren. Sejauh ini, so far. Sejauh ini ada 2 mata pelajaran sih Ustadz yang Amel junjung tinggi. Yang pertama itu ada usul fiqh ya, yang diajarin oleh Ustadz Syahrul Ramadan. Masih ingat kok sampai sekarang apa yang zon sama yang apa satu lagi yang kuat. Pokoknya oke, nanti kan ya itu ya yang diajarin oleh Ustadz Syahrul Ramadan, dimana kita tuh nggak boleh menyepelekan suatu yang mana sudah haknya tapi kita ubah-ubah dikarenakan keringanan gitu. Jadi kembali lagi kepada hadis sama majmu' ulamanya. Kemudian satu lagi ada pelajaran namanya tauhid yang diajari oleh Ustadz Ikram, gimana kita harus berpegang teguh kepada kepercayaan, yaitu adanya Allah di sisi kita. Karena ya sometimes ya ada beberapa kejadian kayak membuat Amel sendiri pun termenung, why does it happen to me and why I'm in being here kayak gitu. I just ask myself, is it good enough for me? Did I deserve it? So that's why learning tauhid in my teenager is really important and significant to my better life in the future. Jadi kalau saya lihat tauhid Amel udah kuat nih. Ya. Enggak juga ya. Ustaz. Kalau semua orang lagi masa proses aja. Udah siap ke Amerika. Jadi gini Mel, kadang orang kan malah sebagian alumni kita tuh yang udah tamat itu kan, kayak Nadira dulu, saya bilang, Dir, kenapa nggak lanjut ke luar? Kadang di orang tua kan izinnya izin di orang tua terus. Kendala di izin karena takut. Ya, apalagi bisa kayak ke Amerika, berpengaruh pada iman ataupun segala macam. Tapi kalau kita anak pesantren kan, aku yakin Ustaz ya insyaallah ya, kuatlah faithfulnya dengan nilai-nilai pendidikan yang udah kita terima ya. Ya kan? Pergaulan, dan kita paling sedikit sebenarnya yang cewek yang keluar. Iya kan? Iya benar. Paling ini baru sedikit. kedua ya? Iya. Satu ada di Turki. Karena dia siapa tuh si Rahmi ya. Karena dia kakaknya sebelumnya udah pergi, udah keluar juga. Jadi orang tuanya sudah sudah terbuka untuk memberi izin. Tapi kalau yang lain banyak potensi saya lihat di alumni kita, tapi kendalanya di izin. Iya, kalau orang tua Amel sih terutama keluarga besar ya Ustaz, mereka tuh mensupport asal semua itu ada kejelasannya dan baik dan tidak melanggar syariat gitu kan. Apalagi ini tentang pendidikan, mungkin this is my first time or the first time in my family having a child or having their generation to go outside for taking master degree abroad. So that's why they are most of them very proud of me. Even some of them, like, there is a stereotype, right, in I cannot say controversial, karena orang-orang yang biasanya tinggal di dalam
kota kecil, mereka tuh mempunyai kayak bias yang kalau misalnya udah umur 20 sekian ke atas nih udah waktunya untuk nikah nih, ngapain lagi untuk berpendidikan. But most of them are proud of me and really push me well and as well motivate me, giving me advice and so on gitu. So I just feel grateful for that, having them around me. Oke. Berarti kalau dukungan keluarga udah dapat, itulah kekuatan ya, doa ya. Iya benar. Ya, jangan Karena sampai- mereka dulu kan. Iya, keluarga nggak ridho ataupun was-was, susah juga kita belajarnya, Iya ya kan? benar. Jatuhnya kayak kabur ya kita. Iya. Sebelum kita bahas beasiswa yang Amel dapat, sejak kapan Amel tertarik pengen kuliah luar negeri? I can, in my deepest heart, to be perfectly honest, I don't have such a strong intention to take my master degree outside. I dream it when I was in teenager, when I was in Almanar as a student. I just saw Mr. Agus Ya, Agus talking, Ifriansyah. yes, talking in English in mosque together in front of us together fluently, and then that's just one of the moment that's inspired me the most. So I just wrote in my note that I want to study abroad kayak gitu, even for my bachelor or my master. Mungkin juga waktu mau ngambil master, fokusnya itu, plannya itu sebenarnya bukan master degree sih, karena fokusnya itu lebih ke karir dulu, ke pekerjaan. I want to be settled in my financial first, and I want to be settled in my career rather than taking my study. But yeah, something coincidentally happened, karena waktu in the end of the year, Miss Lilis as well warn me or inform me just to register the LPDP. If you are not to intend to focus on your master degree or taking master degree, ini kayak coba-coba aja, just a trial gitu kan. But finally I just got a scholarship, and mau nggak mau udah kecebur satu, kecebur semua. Dan actually I couldn't believe that I got this scholarship because I don't have a strong or enough preparation, because back then I was busy and my work was the peak hour or the peak time of the project. So that's why I just pasrah ya sama Allah. Amel cuma pasrah sama Allah, apakah ini jalan yang benar atau enggak. Kalau memang nggak lulus berarti emang kerjanya di karir dulu. Setelah beberapa tahun pasti ada jalan lagi keluar. Kemudian kalau memang ini jalannya, maybe it's my time or my life path. Ustadz menangkap tadi salah satu yang menginspirasi Amel tadi Ustadz Agus ya. Berarti soundingnya guru terhadap murid itu selalu show bisa mempengaruhi secara nggak sadar ya, secara memang teacher present is really impactful to student. Memang Ustadz Agus Ustadz kan kuliah bahasa Inggris juga dulu, itu tertarik juga lihat Ustadz Agus, kan Ustadz Agus baleting Ustadz tuh ya, baleting. Beliau selalu ngomong lancar betul bahasa Inggrisnya. Dulu terkenal istilah di kalangan kita tuh the show must go on itu ya. Jadi show-nya itu mempengaruhi, apalagi kalau kita santri kelas 1 lihat ustadz ataupun akhun kita, abang-abang kakak kelas kita ngomong itu kan bisa inilah. Dulu Ustadz Agus tuh paling sejak Ustadz santri itu udah sering muncul. Ada Ustadz Mirza dulu. Ustadz Mirza juga salah satu orang yang menginspirasi Amel, karena I just got a bad experience actually in my junior high school when I was studying English. I don't think it would be screen or not, tapi gurunya itu kayak kurang unfair. She just focus on a first rank student, second rank student, and the rest of it, I don't think he was ignoring, but I just felt that back then. So when I was in senior high school, in the first senior high school, Mr. Amirza came to our class being a teacher, dan itu he
make us fairly. He teach us fairly or notice us fairly one by one, and then he just a real teacher. He's just a real teacher. Itu juga yang salah satu motivating me to learn English again. Iya. Makanya kan kalau sekarang ya kita sharing nih Mel. Ustadz pun sekarang kalau ngajar tuh kan kadang-kadang sometimes kita jadi guru tuh kadang nggak adil bagi anak-anak. Ketika kita hanya melihat barisan depan, anak yang aktif, ya kan? Okay. Maka Ustadz itu sejak berapa tahun itu mulai improve lah. Ya, istilahnya berhusnuzon kepada semua anak, ya. Kadang-kadang gini Mel, ya wajar sebagai manusia kadang-kadang ada anak yang bikin kita kesal, nggak perhatian terhadap pelajaran, sih, kemudian dia nggak peduli, ya, he don't care apapun dia nggak peduli, tapi even he doesn't care about himself. Tapi Ustaz percaya si anak ini pasti ada jalan sendiri dia. Artinya ini yang Ustaz bilang, si guru tuh nggak boleh dia dalam hati dia menjudge ataupun dia nggak sukses ataupun apa, ya kan? Dia harus selalu mendoakan muridnya. Iya. Karena kita nggak tahu dari jalur mana dia akan sukses ke depan nih. Nggak bisa kita terka apa yang bisa membuat dia tersadar. Karena terus terang banyak sekali sekarang Ustaz lihat yang Abang Letting Ustaz dulu yang dulunya kita bilang di pesantren hidupnya ndak terarah, melanggar banyak, tapi hari ini dia malah menunjukkan sikap yang jauh lebih inilah di luar dugaan kita. Jadi makanya kan sebenarnya jelas dalam Al-Quran itu hidayah Allah itu kan ndak menutup kemungkinan siapa aja pasti dapat, asalkan dia berusaha dan berdoa kan. Jadi dengan guru-guru Amel tadi banyak menginspirasi ya, sehingga sampailah ke titik ini. Iya Mel. benar Seth. Jadi kan mungkin dulu tinggalnya di Takengon ya, SD di Takengon. Jadi pandangan pun atau pemikiran pun lebih sempit sebelumnya. Jadi ketika masuk ke pesantren ini banyak ekstrakurikuler yang diperkenalkan, juga banyak guru yang dulunya memang lancar dalam bahasa Inggris dan maupun bahasa Arab, dan mereka memang inspiring studentnya fully dan sincerely actually. Yeah, I just being one of them. I was a student back then, and that's inspiring me. Oke, langsung ke poin utamanya tentang beasiswa. Okay. Silakan Amel cerita apa nama beasiswanya, bagaimana cara ya dapatnya gimana. Okay, hello guys. If you want to secure your master degree or bachelor degree abroad, actually there are several options and that are offered by government. It's always depends on you want to seek the information or not. But I want to deliver a little bit information. First one is LPDP. I think it has been well known around student or around people who want to pursue their master degree fully funded. Jadi ini tuh beasiswa LPDP, namanya tuh beasiswa LPDP. Kemudian you can apply both, whether you want to take your master in the country or abroad. Jadi sesuai sama universitasnya aja, as long as the university is listed in the list of LPDP. And then after if you intend to register yourself for LPDP scholarship, you have to again fulfill the administration stuff such as SI or other thing, and that is required to fulfill in the list for administration stage. And then if you pass that one, you will go to the kayak TPA ya, it's like academic test, and they will ask you about Indonesian words, numerical, and then what else? Analogy. Betul nggak analogi bahasa Inggrisnya? Iya.
Oke, nanti udah setelah fase itu kalian tuh ada namanya interview stage, yang mana kalian itu akan diinterview oleh four people, one from your academic, one from LPDP scholarship, one from psychology, and one from as moderator. Yeah, and then if you pass all those stages, yeah, you just being awarded. You will be awardee of LPDP. Ya. Itu interview kayak bahasa Inggris, Mel? Half mix. Jadi kalau memang mereka ngomongnya bahasa Indonesia, you can answer in Indonesian, but if you want to talk in English, ya just sure. Nanti ada yang dari akademiknya memang mereka langsung bilang, yeah, because you want to study abroad, so I just want to test your skill in English. Could you please introduce yourself and then talking about your major that you want to take, and then why would you like to go abroad for taking your master degree rather than why don't you put Indonesian university or the top university on your list gitu. Kenapa enggak sih gitu. Apa tahapan yang paling sulit untuk dapat beasiswa nih, Mel? Tahapan yang paling sulit. IELTS? Ada? Yes, ya. Jadi nanti jalurnya itu ada berbagai jalur ya. Salah satunya itu ada afirmasi, di mana afirmasi itu kita persiapkan dulu nih, nggak langsung ke TOEFL sama IELTS, tapi bisanya TOEFL ITP. Kalau TOEFL aja kan dia yang IBT dia lebih upgrade ya, lebih tinggi lagi grade-nya. Nah, jadi yang ITP ini kita bisa ngambil di berbagai lembaga yang mana dia resmi di sekitaran kita, as long as the score is enough for register the application, so yeah, that well. Nah, untuk jalur yang afirmasi yang ambil nih Ustaz. Jadi mereka tuh menawarkan ada namanya 6-month program IELTS preparation. Jadi di 6 month ini we are nurtured to talk in English, and then they taught us about writing, speaking, as well as reading. Yeah, 4 skill for IELTS test. Itu ya. Apa namanya? Amel dulu ada ikut bimbel nggak? Kursus apa gitu? Ataupun ada kakak letting yang pandu lah? Enggak sih. Jadi setelah lulus LPDP ini, mereka langsung menawarkan program yang 6 bulan tadi. Jadi selama 6 bulan Amel belajar bahasa Inggris di Jogja, dan itu diajari oleh dosen-dosen yang luar biasa. Itu difasilitasi sama orang? Ya, ini juga difasilitasi oleh LPDP-nya. Makanya I was thinking back then rather than taking both working and having a private class for taking IELTS preparation, I think I will not have like enough time to prepare it. So I just put my working aside, and then I prioritize the IELTS speaking class, the IELTS preparation class first gitu. Makanya resign dulu setelah 7 bulan, baru ambil IELTS 6 bulan, and then I take the real test, and then I just got it, alhamdulillah. Then I apply to the university. What is the name of university? University of Texas Austin. Texas. Itu memang first choice-nya, memang atau banyak choice? Actually, I have 3 choices, guys. Okay. First one is UC Berkeley, and that's a requirement to have 7 IELTS band overall. And yeah, I don't get it. I just got 6.5. So that's why I can apply for 2 university, that is UT Austin and UNSW in Australia. Texas memang di kota Texas, di mana? Ya, di Austin-nya, Set. Di downtown-nya, di Yeah. kotanya. Saya nggak tahu, maksudnya Okay. di kota itu ya, di apa ya? Iya. Kalau yang ini California ya, yang apa yang kotanya apa? California bukan? Ini di mananya? Ustaz, Actually, I don't know. belum tahu juga ya? Actually, guys, I'm bad at geography, so that's why I don't look for it until now. Soalnya Ustaz ada kawan learn yang that there. ini yang alumni apa? Alumni Gontor ya. Kemarin dia jadi iya. apa namanya? Volunteer di kegiatan pramuka. Saya lihat dia nggak pulang lagi. Kemarin saya lihat dia posting foto di Miami. Oh, Miami. Ya, Miami ya. Gimana tuh? Miami. Florida. Ya. Nggak tahu lah. tahu. Saya lihat di film-film tuh.
Saya lihat dia udah kerja, teman jadi volunteer. Saya tanya kemana, nggak pulang lagi ya, orang Lamno dia, Fahrudin Lamno. Kemarin apa lagi Mel, prosesnya itu apa? Kita perlu ini nggak apa sih? Yang pertama tadi essay ya, essay itu memang harus ini ya, harus. Essay juga harus sesuai ya, harus sinkron sama visi misi LPDP-nya sendiri. Nanti juga dikulik kok waktu interview, karena kan mereka kalau interview kan harus natural ya. Even if they how to say that, remember all word, itu kayak mereka suspek kamu jadi kok kamu lancar banget sih gitu, nggak ada berpikirnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya tentang how would you contribute to this country gitu, gimana sih kontribusi kamu setelah nanti kuliah. Kalau memang kita kan prepare well sih jawabannya, but somehow unexpected question will come to you and then you have to think that carefully, jangan sampai ceroboh jawabannya. Karena salah satu pertanyaan juga dikasih waktu itu, what is your final contribution, or in the end gitu. Jadi back then I was answering that, I wanna be a leader in one of office in Indonesia that is related to construction, and he wanted me to visualize how the way I took that stage gitu. And then I couldn't answer it actually. I just realized that I have a wrong decision to say that. But I have to elaborate the answer clearly and not being arrogant as well, being humble. I just believe that every step that I would take, it will lead me to the stage that I want to reach. Kemarin saya pernah dengar apa ya, Stella Christie ya. Dia bilang kalau tulis essay itu memang betul-betul serius, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan ya. Karena itu bisa mempengaruhi reviewer semuanya kan? kok. Kemudian kalau yang satu lagi apa Mel? Surat rekom letter apa tuh? Recommendation letter. Mudah dapatnya kemarin. For LPDP, I required to have at least three recommendation letter, and then I just got one from my manager back then, and then second one from my lecturer, professor, and Pak Banta gitu. Satu lagi dari Ustadz Ikram ada minta sih kemarin. Kalau yang dari sana ada nggak? Dari dosen di sana di kampusnya nggak? Itulah Pak Banta sama Pak Prof. Pak Banta itu dari sana di Texas. Oh, dari Texasnya langsung? Enggak. Jadi kebetulan untuk jurusan AMEL yang civil engineering, we don't have to contact supervisor there to reach out our research first. Tapi kalau misalnya yang geoscience, ada beberapa temanku yang geoscience itu mengharuskan mereka harus diterima dulu nih sama supervisornya, baru you can register to this university gitu. Ini Amel berarti LPDP tahun 2004. 2024. Yes. Batch berapa tuh? Dia selama setahun berapa kali sih? Dua. Dalam setahun itu ada 2 kali. Nanti batch pertama itu di awal tahun, and then the second batch in a half of semester. Amel batch berapa? 2. Second batch. Yang pertama di 2024. Berarti beasiswa 2024, berangkatnya 2025 because we have a lot of preparation guys, and back then I didn't have IELTS score, so that's requirement to take 6 months preparation. Ini berangkat tanggal berapa, Mel? Sekitar di tanggal 8 Agustus insyaallah. Insyaallah ya. 17 Agustusnya udah di sana ya, di KBRI. Iya, di KJRI. KJRI. KJRI Amerika ya. Iya. Kita juga baru-baru ini juga ada yang lulus LPDP juga, Ustaz Mulijar. I know him. Afirmasi ya dia Mel. Karena bukan untuk Aceh Besar ya tahun ini kan. Aceh Besar termasuk tertinggal ya wilayah apa ya katanya. Ya. Jadi beliau mengambil kesempatan itu lulus untuk S3. S3 di Tunisia. Katanya berangkat Di Tunis berangkat di bulan 9 ini kalau nggak salah.
akhir tahun lah. Ya. Di bulan 9 ya sih. Ya. Rata-rata pada bulan 8 atau bulan 9. Ya, afirmasi ya. Insyaallah lah men. Ustaz sebenarnya pengen juga sih untuk lanjut You can S2 do it, dulu sir. ya. If you Tapi have Ustaz a nggak strong ambil bahasa Inggris intention. lagi tapi. Saya mau Jadi dalami. manajemen gitu. No. Oh, Media, I know. media Yeah, and that's journalism. one, media. Ya, walaupun dulu Mel ya. Ustaz lulus di KPI dulu. Memang di jurnalistik dulu lulus undangan waktu 2010 udah. Oh, why don't you take Cuman trennya di TEN itu di bahasa Inggris. Jadi kita ya udah namanya juga kita dulu ndak ada apa ya, ndak ada it? You just follow the trend Yeah. without realizing your intuition nggak in apa informasinya kan ndak semudah sekarang. Oh, gitu. Ya udah keikutan. Tapi nggak menyesal juga maksudnya. Ya gitu. Tapi pada akhirnya Ustaz kayak semacam terjerumus dan tertarik ke dunia itu jurnalistik itu sehingga 2016 ambillah diploma bukan D3 sih 6 bulan aja di sekolah jurnalis. Tapi Ustaz sangat menikmati nih dunia kayak ini maksudnya ya udah happy aja sih bukan hal sesuatu yang saya sesali juga misalnya di kuliah di bahasa Inggris enggak. Bahkan memudahkan ya paling tidak Amel cerita sedikit dalam bahasa Inggris bisa Ustaz inilah. Ya Bisa kan? paham ya. Iya. Apalagi untuk dunia hari ini ya. Apalagi kita kuasai teknologi kan full English juga Full ya. English, Jadi rata-rata ada full English. Kalau kita nggak belajar bahasa Inggris mungkin several kita akan left behind ya. ya. Will Nanti be lah left Mel. behind. Ustaz nyusul Amel di ke sana ya. Amin. Ke I'm New York waiting. Film Academy ya. Oh, okay. So you have to visit Yeah. me then. Dari dulu saya pantau terus web New York tuh. Ada beasiswa nggak ya New York Film? Kalau di Jogja ada sih yang film ya, Jogja Di Film ISI Academy. Bukan, Jogja Film. Oh. Apa tuh? Tapi yang di New York Film Academy itu memang salah satu terbesar juga tuh. Jadi aktor, kameramen, produser, sutradara terbesar. Ya, semoga lah ya. I hope you reach Angan-angan ini kan nggak tahu kita kan omongan benar. apalagi di sore hari kayak ini mana tahu Allah aja apa kan. Ya. Kalau Doakan, Ustaz guys. Pajaki dia mau ke Australia katanya. Oh, ke Australia. Mau lanjut apa? Oh, ya. Pergi public policy apa? What is that public policy? Hah? Policy. Is also associated with English? It's like, yeah, no. It's not education. It's like It's human relations. public, international relations. Ya. Diplomatic. Like that. Oh, diplomatic. Okay. Tapi nggak tahu ya Mel, kawan-kawan Ustaz di bahasa Inggris tuh ya. Yang banyak saya dapat tuh susah kali lanjut dia ke yang apa yang Bahasa Inggris lagi. Iya, ke bahasa Inggris lagi ya. Untuk linear tuh agak ini ya. Ya mungkin ada lah di mana kendalanya atau apa ya. Iya. Tergantung kebutuhan masing-masing juga sih, Iya Ustaz. Iya sih. Sebenarnya bahasa Inggris ini bukan maksud saya kan kita kan kalau di bahasa Inggris kan keguruan ya. Fakultas keguruan. Maksudnya Ngajar enggak mesti jadi guru, enggak mesti jadi guru formal yang ya Yang harus ngajar di kelas, ya tapi gitu. kan bisa jadi translator ya juga di gitu luar. banyak hal yang bisa ditekuni ya guru juga dia sebenarnya. Lain ada nggak yang mau Amel sampaikan? Ya seperti nasihat lah kepada adik-adik santri gitu biar ya kita berharap yang nonton podcast ini bisa menginspirasi kayak Amel dulu terinspirasi oleh guru-guru Amel. Ya siapa tahu yang nonton podcast hari ini juga bisa terinspirasi. Ya maybe sometime they will follow your Yeah. step lah. Okay. Ya. I'll tell you guys a weird decision. Tapi I could say this is weird because most of people they tend to choose the easy one, the easy way to become their life path. But for me, I prefer the complicated one because once I've done with the issue or with the problem that is complicated, the more satisfied I become. So that's inspired me and as well motivate me to do such a complicated. But in some moment or in some phase that I am become lazy, I just choose the easy one actually. So when I am in the good mood, I choose the complicated one. But if you want to like have a leisure time or free time for a while, you can do that.
Dan for teenagers or especially Almanar student, I want you to utilize your time wisely karena waktu itu nggak bisa diulang, and then kalau kamu use that time wisely, you won't regret it in your adult life, and then at the end you will also realize the thing that you have done in your teenager to make you develop more in such some circumstances like skill, extracurricular, language, and other. It would be very useful for you in I think nggak sekarang ya, it's not now but later in the future gitu. Dan belajar yang sungguh-sungguh, just think that study hard, memorizing all hadis, all divination in ulumul Quran, not forcefully, not bukan karena terpaksa gitu. Jadi sincerely. So when you come out of this boarding, you still remember what you have been learned. Gitu. Apa yang sudah dipelajari itu kita apply in our daily life, not only after opening our book and then we throw it away, we just forget it. Do it sincerely and sungguh-sungguh hardly. Do it hardly, not hardly, just sincerely. It's for you and for your religion. Tapi kan Ki, saya lihat Amel sekarang kan udah lebih ini ya, cerah, lebih berseri-seri ya. Kenapa You look more friendly, more wise ya. Thank you. Kok dulu? Because I just do all the thing for myself, for my happiness, and I can decide whatever I want. Of course, reassuring again that decision I made will be beneficial for me. Oh, soft ya, software ya, oke. Dulu Amel kan, Ki, very cuek girls ya, cuek sekali. Saya lihat. Pernah saya tegur dia, Amel senyumlah, saya bilang kan, ya kan? Dulu di kantor di ruang dia. Mungkin waktu itu beban pikirannya ini ya, apalagi waktu jadi bendara kan, bebannya lebih besar ya. Iya sih. Yeah. The more pressure you have, the apalagi more little atau berhadapan dengan Ustaz Muhammad aja udah pusing semua. Jadi Ustadz, selama PB itu kan Amel tuh bertemu sama orang-orang yang dari berbagai tempat. Jadi sebelumnya memang Amel tuh merasa kayak ada sesuatu dari my inner soul yang nggak terbuka. Jadi ketika mungkin karena environment juga ya, ketika belajar 6 bulan di sana itu kayak mereka tuh recover my inner child or inner soul, karena emang kayak menyembuhin gitu. Jadi terasa dari secara emosional, pikiran juga beban berkurang. Ternyata ketemu orang yang positif, yang lebih positif dari Amel tuh juga membawa hal yang positif juga ke Amelnya sendiri. Jadi orang-orang yang ada di 6 bulan itu sangat baik dan positive vibe, dan they just recover me. I don't know which part they recover me, but I just realized that. Gitu. So that's why I become more smiley. Kemudian kan banyak tantangan dalam hidup tuh membuat kita juga jauh lebih dewasa sih. Fase itu berbeda dengan umur Ustaz 25 tahun yang lalu, Mel. Dengan pemikiran Ustaz merasa sendiri, maksudnya kalau hari ini mungkin agak lebih bijak, kemudian melihat sesuatu tuh kalau dulu mungkin lebih emosi ya, secara emosional pun lebih kalau sekarang lebih inilah kebijaksanaan itu dan kedewasaan tuh muncul ya seiring bertambah umur, ditambah lagi dengan circle juga ada dia. Iya, kayaknya lingkungan sangat berpengaruh sih, guys. Betul sih. Amel introvert ya? It depends. Yeah. Depends on the group or depends on people. Depends on person. But I'm not that too moody from back then. You sure? Iya loh. Unpredictable ya.
Ya kan? Predictable sih. Ya. Tapi iya sih. Tapi Tapi hanya orang-orang anyways, yang tertentu sih yang bisa menerima. Yalah. Tapi alhamdulillah lah. Ya. Saya lihat, saya senang, terus terang demi Allah saya bilang, ya. Saya dengar kabar Amel tuh. Ya. Kita nggak tahu ya doa dari mana yang Allah ijabah sehingga Amel Iya bisa benar. sampai ke titik ini ya. Kita harus selalu positive thinking ke Allah Mungkin ya. ini orang-orang yang dulu waktu jadi bendahara kan ibu-ibu, semoga Iya. ustazah jadi yang lebih Nah, baik. iya ya betul. Kadang-kadang Kan perkataan sedoanya. orang itu yang kita mungkin sendiri nggak ngeh nggak terlalu Tapi perhatian mereka ke orang apa benar-benar yang ya. diucapkan, kadang-kadang itu jadi ini ya. Oke lah Mel, terima kasih ya. Thank you ya for sharing. You're welcome. Ya. Harapannya semoga menginspirasi, saya yakin bagi yang mendengar podcast ini pasti terinspirasi dari ya from your story ya, your background study ya. Dan kita nggak tahu siapa yang akan terinspirasi ke depan akan menceritakan di podcast yang sama atau di tempat lain. Saya dulu menonton podcast Ustazah Amalia Suni misalnya, ya kan? Nggak menutup kemungkinan, ya kan? Oke. Nah, dan itu memang salah satu tujuan Ustadz adanya podcast ini. Ini ruang berbagi, ruang siniar kita, ya. Pastinya Ustadz tunggu after you come back Live from update gitu. Texas ya nanti ya. Oke. Mungkin ada apa istilahnya? Ada musim panas nggak ada sih? Apa ada ya? Ada. Ada kok di sana 4 Ada ya, season. libur musim panas itu biasa lama ya. Tapi kalau saran Ustaz kalau nggak perlu pulang nggak usah pulang sih kalau saran Ustaz. You have to Yeah. explore. Yes. Nah, ya. That one Ya, what travel I to plan to. another country ke Eropa atau kemana lah. Biar nambah pengalaman, nambah circle ya. Baik, terima kasih para pendengar Almanar Podcast. Itulah tadi sebenarnya masih singkat sih podcastnya ya. Masih ya karena terbatas waktu jadi ya semoga menginspirasi lah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.